Vraćamo se u studio. Vi gledate emisiju Dijaspora uživo, koja će vas sada voditi na jedno jedinstveno, a svima vama pristupačno mesto ukoliko vas put nanese u Ženevu. Ako ne slučajno, onda namerno, jer nakon ove reportaže svi će poželeti da posete restoran Zlatni mač. Noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli iznad neba putuju. Ja ih pošaljem, pa se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. Ako se odlučite da posetite restoran Les Sabredore ili Zlatni mač u Ženevi, mogu vam se desiti najrazličitiji nezaboravni doživljaji. Od savršene hrane, muzike i jedinstvenog ambijenta. Ali da krenemo redom. Ovako izgleda doček, odnosno pratnja specijalnih gostiju do restorana Zlatni mač. Samo još korak deli nas od ulaska u restoran. Ovde ćete doživjeti jedinstveni ambijent, uslugu, a domaće specijalitete kao da probate prvi put u životu, jer ih vlasnik restorana Jovanović Dragan priprema na poseban način. Po njegovim rečima, u kulinarstvu je važno na oko, miris i naravno ukus i nepresušna mašta u kreiranju specijaliteta, što ni jednog gosta njegovog restorana nije ostavilo ravnodušnim. Jovanović Dragan, vlasnik restorana Zlatni mač u Ženevi, među jedinim srpskim restoranima sa srpskim specijalitetima u Ženevi. Ekskluzivitet vina sa Oplenca, srpska gastronomija i francuska naravno. Gosti su nam sve nacionalnosti, i Švajcarci, i Francuzi, i naši ljudi sa svih bivših republika. Gledam da pokažem Švajcarcima da smo mi gostoprimljivi ljudi, veseli, gde dobro jedemo i pijemo. I vole našu kuhinju, naš ambijent i sve što je naše. Jagnjetina pod sačom, rolovana teletina, karađorđeva šnicla, njegoški stek, jagnjeća potkolenica na zlatiborski način, leskovački roštilj, kopaonički kajmak. Posle ovako dobrog jela, naravno ide i dobro vino, ali i tu je Dragan jedinstven u Švajcarskoj. Restoran Zlatni mač ima ekskluzivitet u Ženevi, prodaja vina sa Oplenca, Aleksandrovići, i u tome uspevamo. Više francuska vina na kartu nemam. Švajcarska sve manje prodajem, samo sa Oplenca, Aleksandrović. O interijeru restorana suvišno je govoriti, jer vam slika govori više od reči. Dragan planira da restoran bude kompletno u etno duhu, a rekvizite prikuplja sa velikom ljubavlju. Da u Zlatnom maču budete dobro usluženi, pobrinuće se personal u srpskim nošnjama i kompletna Draganova porodica, supruga Verica i njihovo 3 dece. Kolači i pogače koja sprema gazdarica Verica zaštitni su znak restorana. Pošto je naša tradicija, svako slavlje koje se pravi, znači pravi se pogača i tako predstavljamo našu zemlju. I sad ste poslužili? Poslužili smo naše pogače. Oni nemaju ovake specijalitete kao što mi imamo. Oduševljeni sa svime našime što smo predstavili do sad, kao što i vidite sami. Draganov brat Goran zadužen je za domaćinsku atmosferu. Večeras imamo i specijalni goste Francuze. On a eu un accueil exceptionnel, digne d'un Noël serbe, mais digne de Goran. To su moji prijatelji, gospodin iz Paragoja. Njegova supruga ima najstariju pekaru u Francuskoj. Ima jedan specijalan kolač koji se zove La Pogne. Taj kolač naručuje često Robert De Niro u New York. Znači mi sad idemo u tom smeru da njihove te pogače da imamo mi kod nas ovde u našem restoranu.
Prijatelj iz Paragvaja pun je utisaka. Poznajem Gorana 23 godine već i sjajno se družimo. Sa njim smo posetili Srbiju i Crnu Goru. Večera sam ovde jer sam zaljubljen u vašu zemlju i ovde se osjećam kao da sam u Srbiji, a ne u Švajcarskoj. To želim da prenesem svima. Atmosfera u restoranu je potpuna kada svira šljiva orkestar, koji su zbog interesovanja publike gostovali 4 dana u vreme novogodišnjih praznika. Na redu je sarma. Gosti su uvek zadovoljni. Ja sam Đuro Stojanović, inače Veliko Gradište, Srbija, a živim ovde, ima jedno 40 i kusur godina. Vrlo smo zadovoljni i lepo je ovde što smo kod našeg zemljaka Dragana i lepo je sve, tako da smo u jednom dobrom ambijentu sa lepom muzikom i sa lepom hranom i zadovoljni smo i da sve to bude tako i da se nastavi tako. Posjetiti restoran Zlatni mač znači upoznati i zanimljive goste restorana. U društvu smo Viktor, Lara, Vitalij, Mija i Adrian. Zanimljivo društvo. Ja sam čula i ovdje neku zanimljivu priču. Vaš suprug je? Portugalac. J'aime beaucoup. Voli naše tradicije, kulturu, kako živimo, naš narod, naše običaje i našu hranu. I naravno svoju lepu suprugu. Svi su rodom sa Kosova, porodica Krsmanovići, Vesna i Slaviša, porodica Vukomanović isto, Žarko i Suzana i Đinđić isto iz Prištine, Mirjana. Inače živite svi u Iverdu? U Iverdu, da. Za kraj namerno smo ostavili specijalitet kuće Zlatni mač, koji morate naručiti obavezno. Upravo se priprema, a onda uz pesmu Marš na Drinu iznosi gostima. Kako gosti reaguju kada iznesete marš? Vidjet ćete večeras. Odlazimo iz Zlatnog mača i Ženeve puni utisaka. Bili smo na mnogim mestima, ali moramo da ga izdvojimo od ostalih po svemu što ste imali prilike da vidite. I naravno, posetit ćemo ga ponovo.